Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kadba o Organizing Secretary Kakhasi Students Union ka Nongmensong Unit Usamla Samuel Kharbani udang yat kai step haka khat artarik unaitung archar arpsan hakpor kumba sausiteng hadu san bejemen step ulalap ya kawagi trok ket phan kaba ula isan kamat ba ya karukam penyang ya kan ketrok harut surok hapo kayo kasinong Nongmensong onda ula persyang ban keli unongnya jong ketrok kabadon yo registration number AS28 AC 0179 ula jubab ba omdan jingte BA Syapang Gimar ki balathep hapo kanikatrok namar ba yau la shupha tang banket yakimar ha ukurwa baka KSU Nongmensong unit kala pha shakilat pathai kubor ringkat bat ki video kala kentho tinge daka babu jingkali yakatanat pulit bat yakatanat veterinary balai kimla ban pengor bat ban khangla yaka jingpen rungtu yakisiar na kajala Assam sha kajala Meghalaya kat hadu baka nikatrok kala yadlat naka kerdop talasi kabadan hatem riboy. Usamla Samuel Kharbani ula penpau shushu ya ka jingso kya hadin ba unongnya jong katrok ula pla ba ula yo ya ka chalan ban ketang ya ki jor om ya ki siar. Haba kentho ting e ya kini ki kambutju Usamla Samuel Kharbani ula ong bagi mender kim salia ban wanra dakabi hangni hapo ke jala Meghalaya tang bakin yo jingmento yala di shimet Ini step kita kasih kat pengidang yat step orang yat yang ni isang kemat dia kena kali kadang yang ni kat kadang yang ni supaya kali lagi jubab tolong ke bomsai dia nak jubab tolong ke bomsai yang benpet sepok truk ngalap di siang macam kali kalau bah kumno hakadur ke jong jur in tap ya kasiar sakawai dia kalau ba ngalah habihadin bakali gini getrok kong ba kani getrok kalayo ban ni nang the napo riboy klem don ginu checking leni kita ki checking hanti hapo check ge kababu jingkali ba hatu gini kisiar kilong safe di kibriu ban bam hatu la tes gini kisiar kiwan hakadur kaba nimla su ban sutu ba kumnu gini gisar kin yo ban dun kali kab ibu dia kajing kali ba dia kajing feel jong ke department ban check gini apa riboy kajing kali kalong ba lada menta kasni hakadur jong upan udon usiar munu bantet yo hamni hapo kali dengi check udon so drugs munu bantet yo la shai lai singi hadi itu gisingi dan iba ka Assam kadang le ka eviction drive ni ki government land jongka menu bentip la shai yo hapo jingini siar hapo jingini ujur kador jong ujur kinwan de kibreu tap de kibreu kajing tap de gini siar kajing bo jingli ka veterinary department
hatu kumno kini kisi ar ki ban room sini support kumno hatu kini kisi ar hatu la le ne mi ta ki checking ki badai ban le kat kum bakin long fit iki beriau ban bam gini ki jing bam ho ni sutu ba kamar bam gadi badan kam ndai ni di ban tip pada hatu gadi kamar bam ka bolong ne ka bamlong om ban su ong kamar bam ka ban surung hang ni hasti jungi ka ban rung ka pamon menta tang ba phiat nya pok ka surok nong men song ka badai ka constituency jong veterinary minister kamut ka finshu ya ka pamon kerwo hi shakini kinong wan ra to kum ni ki bon ra sop saparo hi tu kerwo na ki siu hi kalong ka basai ba ka ki siu hi hangnu jong ka jaka jong bri hi nyutra kalong ka balakre ka dan hangnu ru ban cek ban pek perman ban na banta ka bam ka di ada kalong kanu ka stan baka KSU kayang ang itai india ya kani ketrok ngalap kumba isan baje to sausteng san baje ka bangarang wan don kam de ayat nang ni ngasui ka don ka jing suba ama ka don ka jing wan jong ka trok ki itu baka don ka ai hadin ya ka jing le tu gini gibreu pikili driver wangangam tip pikili driver ongangam tip yo pisatang banket kato kapan i gajing long irresponsible jong kimender hakaba kim care lada ki wanra daka bi bangin bam hang ni lada ki wanra diki influx bandrung hang ni kimender hi banabar kim care lani kim pusya lani kim salia ban wanra yanu ru hang ni tahi gidi wei